Ийгилик Ысык-Ата командасы. Көкөр федерациянын ортодогу арбитр Кудайкулов Бакыт катталда чотоп алмас, Алтынбек Урма. Оми жараткан Алла берген ушерек ырыскынан аялбай, толбогон жерде толтуруп үзүлгөндү күрмөктөп байлап, жан дүйнөнүн азыгы толук болуп, оюн дережесин көкөрүүчүлөргө бузуп албаганга шарт түзүп берген Алланын мынабындай ырашчылыгы менен кандай келдиңер жаракат албай, күлүп ойноп бай келип өткенге Алла насип етсин. Амин. Полуфиналисттерге кол жаап койгула. Ийгилик Ысык-Ата командасы. Калыстарга ийгилик каалайлы, тең тараздатчылык каалайлы. 20 мүнөттөн 3 тайм. Ийгилик командасына Карабура Бакыяр айылы Нуржигит акеңерден 2000 сом турат мына. Анакай оюн көрсөтүп бергиле. Кетти алгачкы секундалар. Ийгилик командасы басып алып чабуулга чыкты. Баратат катуу ылдамдык менен баратат сал акырын. Мына мүдүрүлгөндө да инерция бузулуп калат. Акырын. О, газель акырын. Илгиз его команда. Рахмат мына жигиттер. О, өздөрүнүн кызматын аткарып атат. Абайларга. Болбой эле ийгилик командасы дагы эле басып алып ойнотуп атат. Так. Секин. Жеке 8-ci катар саны ийгилик командасынан ортодо Тургунбаев Эржан Байтур чапканаты чыкты ортодон. Алдагы түгүндүк мына көздөрү жетти таштап кетишти. Так. Чийиндин сыртына чыгып туруп, ат тизгинин оюн талашына буруп туруп эмкейген Абзел. Эми толугу менен чыкты. Кайра жеке 2 минутта 50 секунда. Команданын жетекчиси Таштаналиев Шуңкар, башкарчысы Мамбетов Нурлан, федерация президенти Ахматбек уулу Байыш, ал эми Ысык-Ата команданын жетекчиси Мияров Мирбек, команда Мусаев Урмат, 2 команданын жетекчилигине терең ыраазычылык билдиребиз. Жеке айландырып атат. Тургунбаев Эржан Байтур менен айландырып атат. Амал издеп атат Ысык-Ата командасынын жеке көзбөрүүчүсү. Алдагы 8-ci катар саны Бузурманкул уулу Калыбек. Коля өзү элеңиште өзүнүн салмагындагы чемпион, республика чемпион. Мына Ысык-Ата командасынын жекеде ойноп атпайбы мына жигит? Мына ошол элеңиш боюнча чемпион өзүнүн салмагы боюнча. Тургунбаев Эржандын чапканаты Байтур, Калыбек Бузурманкул уулу Калыбектики Ноорус 94-жылкы, ал эми Тургунбаев Эржан 87-жылкы. Көтөрдү, жашы улурагы көтөрдү. Болгондо да качырата басты ийгилик командасы. Ар жакта бирин бул өздөрүнчө жарак болуп атат.
Ayvercan İyilik komandası. Out. Tura ortada bayrampa jeke. Karabura Bakıyan Aylı Nurcilit Akenger İyilik komandasına 2000 so'm koyup ketdi. İyilik Qo'shto'sin İyilik komandasına. Hayradan ile jeke. Hayradan ile koylamenen Ercan. Az uçma, az ben varım, az ben varım. Ben söyledim bunu. Yemi pozitsiya sağa geldi mi? Götürdü Buzurmanqul oğlu Qalıbek. Isıgata komandası çıktı Çabuğul'a. Ortadan alıp çıktı Buzurmanqul oğlu Qalıbek. Hayvanatı Koyla. Yereng işte özünü salmağı boyunca Respublika şampiyonu. Out'a çıkıp gitti. 7. minutta 20. sekunda esep sanatçılar. Bular 1. liga. Bular dağı yarım final polu-finalistler. Kökbörü Federasyası terin karşılık bildiret Bikser Sport Şoro Ulutluk Susunduğuna jana KTRK Sport telekanalında terin karşılık bildiret Kökbörü Federasyası prezidenti jana federatsiyanın jamatın atынан жалпы ел жұрттың атынан қарсылық білдіреді. Көкбөрүчүлөрдүн атынан ар бир областтын жетекчилеринин атынан федерациянын атынан мына ушундай карсылык билдиребиз. Шоро улуттук суусундук Биксер Спорт жана КТРК Спорт телеканалы рахмат сиздерге. Оюн таласында жекеме-жеке кайрадан ортого 10-чу катар саны Ruslan oğlu Jakşılık. Ruslan oğlu Jakşılık. Bastı. 12. katar sana Anatay Rus geldi. Isıgata komandasынан da жауышып баратат, сага да эмес, мага да эмес. Жеке 10 minut артта kaldı. Kayra gelgisi 10 minutlar çıkıldı atаттың ай уақыттан кетіп атат қо. Зырылдаған ұшқан құштай болып. Тұрғынбай Ержан Игілік командасы Байтур менен басты. Кеми өнөктөштөрү жардам бере алабы, бере албайбы, кандай кылат? Ай, мына барган эмгек.
İlgili komandası da çıktı, ortadan çıktı. 10. Katar sanı Ruslan Olacakçılık. Sırada komandası çıktı. Baradat dönürdü. Yeme akıllı geldi. Alta katı ay. Bak Cabaki Bahtiyar. Bahtiyar çık geç çağır teyze. Çekeme. Çekemeyecekler. Aylandırdı. Bastı dokunmayı vereceğin İyilik komandası.
Birine sana biri son vakit verdi. Son derece boyunca son vakit verdi. Bırak götürülgen yok. Sonra ortada bayramda cekeme. Katı cavuşlar. Halk ettiler. Hem halk ettiler. Bir gelip halk ettiler. Alvarsken kes burası. Çekeme. 17. minuta 25. sekunda. Esep sana açılalık. Bir açılalık bir daha Esep sana açılalık. Yarım final 1. liga. Bana geldi. Mıhtışma menen ülgürlük bastı. Ortadan çıktı. 2 minuta kaldı. 1. time'dır ayaktasına. Ahırkı minuta. Longo salga deyin keyvada Turgunbay Verjan Baytur çapkanadı. Kötürdü, bastı. 30 sekunda kaldı time'dan ayaktasına. Yirmi sekunda Esep Sanatçılar Lig 1. Liga 1. time pol-final İyilik Kısık Ata komandası 15 sekunda. Beş, 4, 3, 2, 1 stop. Esep Sanatçılar'ın yok. Ortalık tanımı Canımdı çıkarmalardı bu. Bir жақшына қай жан дүниенің азығын толтырып отырыңыздар. Екінші тайм Esep Sanatçılar Lig полуфинал 1. liga. Полуфинал. Өтмекті ашып, ашып, ашуларды бағытып келген командалар бұлар. Kısır Ata komandası ақырын көтерді. Out.
Жеке кайрадан эле Тургунбай Бержан Байтур менен чыкты ортого. Бузурман Кулгулук Калыбек Коля менен Бержан. Nooruzdu çağ ortaga çıktı. Kalыбек көтөрүп атат Чычандан жерге кайра түштү. Ержандыды Байтур. Ержан ушул Байтурга катуу көндү. Мыкты келишти. Көпөрүчү атка келишмейинче көп ийгиликтерди жарата албайт. Мына атка жарашты. Сонун биринчи жүк жыйынтык болгон жок, экинчи жүк. Isırasa komandasına Uzunqır Айыл өкмөтүнүн төрагасынын атынан ар бир салымга 2000 сомдон келди мына. Ысыгатага 2000 сом келди, салымга Карамура Бактияр айылы Журжигиттен 2000 сом. Эки командага тең аткалай сыйлыктар турат. Ийгилик коштосун. Эсеп саны ачыла элек. Out. Hayradan çekemeyeceğim. Out. Sekiz Budurmanqul oğlu Kalыбек 10-cu qatar sani Ruslan oğlu Жақшылық bastı Жақшылық. Balganda da mınандай qaçaratты Жақшылық. İyigilik komandası.
Ақтап кеткіле. Азыр эми 7-чи катар санын көрүп атам Ысыката командасынан ортодо Табайбек болуп Бактияр, кайрадан эле Ийгилик командасынан Байтур, Тургунбай Бержан тактиканы алмаштырып Айтор бир амал издеп атышат, тактиканы курчутуп атышат. Эми кандай бир эле келет, алдың. Çavulga çıktı. Alan. Ekmiştay. İlgili komandası 10, Isıkata 8 koyla bastın Kalıbek. Budurmak olup Kalıbek bastın. Pas aldın, bastın komandanın kapitanı Elçu Şahtarbek oğlu. Yeme bir jeyintik bolabı bolbay bazır. Oyun kanday olup küve bolabız. Tak, endi oldu. Bakın. Salın. Tak, vakitni fiksировать edelim. Bakın. Oldu. Vakitni fiksировать ettik. Komandanın kapitаны менен упай саналган жок. Эки команда келишимге келди, болду татмакай келишти. 12:54'te fiksировать etkенбиz. 12:54'te fiksировать etkенбиz.
çıkıp gelip atmayın. Ne alalım. 15. minuta 45. sekunda. Cege 10. Qatar sani Ruslanoğlu Жақшылық. 8. Qatar sani Muzurmantoğlu Qalıbek. Çıktı. Gruptan çıktı. Baratat. Out. Değil mi? Hayra out. Vakit kaçırıyoruz. Direkt olsay ben de geçeyim. Akırkı 2 minuta kaldı. İkinci tay Becet sanatçılarlık. Ne arı değil koyfanda da başladı. İşte gitti. Koyla hayvanatı Koyla Isıkata komandası 2. Qatar sani çıktı ortadan. Jallovaçarı Teltorat Maydanı bugün 6. gün kalendarlı plan boyunca oyun talasında akırkı minutanın akırkı sekundaları. Özgür menen kim oynadı? Out ısmasında buna o aylanpanın içindeki iki cüptan ciyitip bolbosa topla taştalgan ıkma bolbosa bunu koyunlarımız bilesiger olmaklı görmandары oşol çekeme bitip kalcını buna uşunday ıkma sonum oldu. Hayradan çeke 15 sekunda ikinci tay polufinal 1. liga 10 sekunda kaldı 5 4 3 2 1 stop. Hiç qanday esepten atılgan жоқ. Hayrattan tınıbı жағымды çıkarmalar sizler için. Önce kaçırttın Gitti, İyilik komandası starttan götürdü, aylandırıp çuvatıp bastı. Özünün pay kazanıp bir aylanı öttü.
Soңголорго жакшы. Соруга камчы тартты, жалын жалбыртата, кuyruğun koy koңдото, алда бар күгүнай. Жакшы айтып келептин, аутка чыгып кеттиби? Аутка чыгып кеткени бир командага сапарлаш болуп атат, убакыт бир командага каршы ойноп атат. Оңайланба жеке-жеке. Азыр эми календарлык планыбыз боюнча мындан кийин Токтогул Бишкек Серигүү Асмотурга 40 жаш ардагерлер. Жеке-жеке. Сегизинчи катар саны Ысыкаса командасы Бузурман Колдуулу Калыбек. 10-нчы катар саны Руслан уулу Жакшылык ордодо. Жакшылык 97-жылкы. Бузурман Колдуулу Калыбек өзүнүн салмагы боюнча республика чемпион. 94-жылкы көкөрүүчү. Оюн таласында кудай болуп бакыт. Эсеп саны 2-0. 12-нчи минутаны чапчыды. Кайра келгиз. Уақыттар шықылдап атат атағанат. Аут. Жеке басты 2-нчи катар саны Талапбек уулу Эркол басты. Колу менен бирдемеден жандады, кектикте жакшайт. Акырын. Батыр текшерип айтайын бе убакытты? Болду, текшерип айтайын. Тез жардам дындап койгулачы, Тандагылачы, бала каты жыгылып калды. Жөндөр ашыксалар, барбайлап койбойсуңар. Барбайлап койгулачы, эмне силер тез жардам эмессиңер. Барасыңар, чаңдатасыңар, тыйкы, ошол жерде ачайкырык салып турасыңар да. Жеке кетти, кайрадан жалгаштырдык, убакыт. Gel, bunlar pozisiyonu doğru koyalım, manda tezge. Evet, doğru koyalım. Bana üstüdeki uçuştu karab koyalım, kanday sonun geremet. Onuqatar, meymanlar gelip atat, 9-nчы майга uçup gelip atacak. Жаллабатта майрам ушундай улуу жеңиш күнү. Молдамызда Ташполото үстүн жаркын элесине арналган турнир, республика турнир, көкбөрү улуттук тайгалган көкбөрү оюнубуз боюнча мына Жаллабат шаары федерацияга мамлекеттик ишке каршылык билдирүү менен
Üçüncü time. İkinci cüm. 10. Katar zanı Ruslanoğlu Jakşılık İyilik komandasından ortaga çıktı. Isıgata komandasından çıktı, bastık çıktı. Out bolboyla out'a sürüp çıkıştı. Aynadan ошол позиция ортодогу айланба жеге. Bastı Jakşılık. Boldu. Bir gol menen silgidi, saldı. 11. Katar sаны Anatay aman geldi gol götürüp koyup yaradığın işler İyilik komandası 11. Katar sаны 2004 yıl 2 minutta büttü. 18. minutta baratat desep sаны 3-0. 1. Liga 3. time. Bak bundan keyin Kuday buyursa 40 yaş ardagerler Toktogul, Bishkek, Sergü komandalары Asmaturga barıp buna dizildi. Hazır bunday dağıl 2 oyunumuz var. Out. Çekilme ceket. Akırkı minuta. Sekunda kaldı dayımdan ayaktasına. Alın! Kızılada komandası. 20 sekunda kaldı. Baratasın. 6. Katar zanı. Askat.
Ай. Уақыт жетпей қалды, не болмаса қишақтыны салып емекті. Уақыт жетпей қалды, не қалды, ой. Келгілер. Есептаны 3-0, бірінші лига, ярым финал. Соңын аяқтады, федерацияның қалыстарынан асыл. Батаға келгілер, Батаға. Аллабат еліне тарапма, соның сый көріп мұнауы. Көріп. Ашын жайын майын қойып Дастархан жайын атқан елдер баталып келгені бата беріп қойылы. Оми! Атаның ұлдары ұшындай баштан ат қалпақ түшпей, атаның ұлылар ақ тұрған кезде жер тағының атаның қадырын заулап көтере бергілер. Оми! Бара келді. 3-0 есебінде игілікті құттықтаймыз. Полуфиналдың ысығада жақсы ойын құрып бердіңіздер. Мұндай жігіт-жігіт бөлен соның ойнап бердіңер.